Dua hoyalam ki kepang samjia phan UKPO mate United Khasi People's Organization pen Meghalaya MLA phan ka chatong da. Karlidang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School ingdeng ke thom mahang ke thek arani katalon. Arya Bhata Science Center pen patir piponsi Arnisia Baha Church of God English High School along son dhana putha kachapate ajaime kedeng. Kardom biniada birta long pen lisangpi marvelous strong parpi nonar juikha birtang ton pen. Khandulia long mate karbiang long pen Meghalaya duya hoilam ki kepang samjia phan United Khasi People's Organization Karbiang long Central Committee pen Meghalaya MLA Snio Bhalang Dhar Deputy CM phan kachatong da. Khandulia long nonamat tomon langno suluk soda ki dokogojok nonamat kapang samjia phan pura United Khasi People's Organization Karbiang long Central Committee atum Nartiang IMLA Snio Bhalang Dhar Deputy Chief Minister Meghalaya Secretariat along chitong damsi nonamat labangso Khandulia long alam ki kapang sam serak jia phan chuning ridam lo. Hadaka chingi chingwai dampen MLA Snio Bhalang Dhar amethang amat Khandulia long alam ki kapang samjia phan lamchak chipilo. Anpartame Khandulia long kedua khasia korte tuma phantame MLA Snio Bhalang Dhar Deputy Chief Minister kedoke thak pameji lapen khai kachebhong hedet jia phantame alangli kachuning ripon padu. Nitum ke Karbiang long sidopot khai hijan kacharbo abidi langno avidet nang poputa. UKPO President pen Ratane pen Nartiang MLA phan sodak pen chuning ridam lo. MLA pen kachatong dam pen monsam prabjin pen kepadojia phan chingki chingwai pon lo. UKPO bidisar Pius Sten la pen niwal waratum pen rab anparta UKPO di Henrimbang phi Lucia Sten la pen Khasi Students Union Karbiang long District Amaipu Mardio Sharing Vincent Sten Ladia Mukdo atum Chelangdun si Khandulia long prabjin pen monsam kedojia phan chingki chithandam lo. Long tum kewang la pen United Khasi People Organization pen kewang lo. Asikiram tang arni Khanduli long lamki pena jok sing tum daklang lo. Asi dadak kewang jiat thege la kan lo. Je rak non Khandulia long non amat mate prabjin pen adak non sam kidui pani tum dadak MLA hadap local MLA Nartiang MLA lo kadang li Snio Bhalang Dhar kadang li Deputy Chief Minister of Meghalaya lo asi alang li kan alang li long kewang iet thege la lo itum dadak non amat palasu Khandulia long jadi ini angbong kacar usai alam ajok itu nang lo itu bedak kewang ke ada monamat monsam atau mon tapi jadi made ada mesen pen gitu ke tapi panci itu cikinya semua lo masih dak itu malam itu advisor tu lo tapi United Khasi People advisor tu dihin rembang kudu atau dak klepra dan member tu lo dapat Khasi Student Union tu betul lo masih alam tu mana mini tu bukan nama curolo ang tum bidi sore kipi pen kasi itu mendadak kewang lagi thang nata alam tak kali labang so monamat adak Khandulia long monsam atau mon kewang ni fan dapat Olugunchi pen himari rong phar Karbiang long live. Nijang Karbiang long lakhai si Dwaramla constituency ke parlo lang tara long ke padopon Karlitang Sumila Ronghangpi amen pen ki kimpi pon late Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School pininga ningkan ke thom nang plengsi aruni phai grade frogarni ningkan ke thom ke chok talon pon bangso ingdeng ke thom Karlitang Sumila Ronghangpi Memorial Residential High School mahang ke pathek arni katalon pon long alu hiaman pengpen Karbiang long Autonomous Council em Prabhat Chandra Taro KSAMI Phu Samson Teron KAWJF President Violet BP Assistant Inspector Education Department Kathar Soning Tilapen hadak Kicharli Osomar Apia Potum Chetong Dudrinti Labangso Third Foundation Day katalon pon along Karlitang Sumila Ronghangpia Kumlin Stame Karbiang long Autonomous Council em Prabhat Chandra Taro rideng pen ingkupon itu na kali bang pagkati itu nangketan pun pagkati itu teknologi pun lah sekarang kita ningarong cepat juga kan
affected related ikan anteng lele kita media pun tu isun kadogowi dah terbang bukan pertemuan dia pun bersini kasih kadogowi kada kacau bang kalau pertemuan macam langsung hong jaya long kebang pen ini kapan kan bari mereka cinta kita kita pun bersini asik kita bincang tentang problem. Unana ke prapen usumartum Halloween pen kewang atuma phan dagamat kido ke thakje di mate hostel hem nang kimpi popua sonte me parji pusi hadak school headmaster Babu Singh Ronghang ahin pen Karbiang Long Autonomous Council kacharia long ke thege dinga tuma phan chuning ri padopon ana bangke dilitum ladang Charlie Bong students 71 ansi sapa jom si ladang hostel facility yang sudah sonte ansi students kami om jilang apun ta kupai ingno si pulang ko ala so hostel ta ala ko si ala itu mapan misal bang itu ada Olukunchi pen hemari rongphar Karbiang Long live Assam Science Technology and Environment Council ASTEC Guwahati akerap pen lamtoy kipiateng si Aryabhata Science Center Chinthong Block pen Arnisia Baha kithurmi loke charli awe tuma phan sonthan kachepatia jame kebipon Assam Science Technology and Environment Council ASTEC Guwahati pen asamangkang pi kadokawe pharo hinira Cracer Cap Development Block along sidame Science kacharli pen det Longri kaching thor pa prang dunjia phan akemanga tengsi Aryabhata Science Center thihek pen ASC Sengponsi son thana hin thanmum pon bomlo la son thot si aning kanwang son Aryabhata Science Center Chinthom Block pen aruni phai grade rock arni si abaha Church of God English High School along son pli son thana puthak the summit model making cum exhibition poster drawing extempore speech mate Chisik se pin pen lam thege jai idea competition hai hui kachapate pedosi mesen pen sai pichun Ada professor ke pen main kachathap mate registration pedosi school loge charlian parta guide teacher atum amen chathap dun si puthot Church of God English High School hamren alo thanbang phi ake hoy mate headmistress sangpi tiplang rap sang pen Apida ingtip si son than kachapate ahol ingpupon mai kelang ro ana phan kini son than ahin mate science ahin badak Church of God Mission Center along SMS badak Church of God English High School along mase badak Chinthong Block Aryabhata Science Center badak jai meki ponlo asila so jai meki pon la ke SMS model exhibition la pen ko do example speech idea competition rapen drawing competition la complete item 3.3 ini ongdung student atum hamren angka lo kachali class 8 class 9 class 10 atum ada kachipati class 1 lo kasino na that model atum ko labake circulatory system lungs lakan pulmonary artery lakan penado asila so aputat ini tom laso model kabik lang pen ini tumaman rada kan kapacini la kanalan tun koan si ibang arbo albi circulation laso kacet lain mana so putar itu arti posana would you please explain about the circulatory system of our human body Today on the 16th of May 2023 we're having a science exhibition here in Joseph and we are the students of Nova School High School so this is biology based for the base project. This is the chemistry. So we chose this project because it is a thing which is in every normal human being. Patek gari motor kacit tong pen munit apran ador kiso munit apran kita masang motor nasibon ada preventing made ka accident mate kacing koi la so kapi jok japan no ada na so toward dulu na pen kupen ta toward main road na dulu na sila dak so si kacit tong their pen munit apran kichi la so kijok wakima la so putak kele tom ada model display alam tu pen artist la teklan ha to Petlan kha kon ma One part is coming. So there could be so avoid this for we have made this for that. So when one part is coming here, it will make a line all of us would advise to stop. So the left advice curve would be solar power mane arni pen laso amni itu pen laso hot kada kopi si kam kape do mema kabaki number 1 baki irrigation
la GT highway sitame solar panel TV pen battery TV pen ada ring along pen lang sun pen ada store pen that dia long lang people make na formation of day and night kita pelong bangke itu aju lapen arni po na so petap na so itu pori onong masitame that model kia that pen ini sebabkan tapeklan po na no modal posisdan uses of water lang ini tu kam kapido koson si kam kapido lapen koson na lang si itu kito lapen arbi kijang la kadu kabi itu koson si kapi johima tema itu pirthia dang long bangke lang kompik kijon mi lang kompik kisela so kijon mi lang koson si kapi jok pen kijon long ji hem rit long kinang ki sonan kapi dorje mala so kuta Aryabhata Science Center Chinthom Block amai phu Joy Kumar Singha mai kachapan phu bonalong Aryabhata Science Center Chinthom Block Coordinator Daniel Hipen mai ke phalam thean parta aluhi ke pachinia jaimek pichun la sophie son dana puthau extempore speech poster drawing ideal pen model making come exhibition kachapate pedupon kangwaitang kangsaya tumpen kangwaitang kangsaya tumpen athik pet pen insai si ke thegnaya bang phubang phiat tumaphan nongmi nongialo mate merit certificate anparta man ki do hormu pipa jerponsi kewang jilang son thana putha kacharli pame pen kachapate dunche phan coordinator Daniel hi pen than Nongi Pajirde Free Church of God English High School Academic Coordinator Jotham King Bastian Mod Pen Kachoro Pipajir Ponsi Insam Jin Pen Mai Pijut Pon Bangsul Sonthan Kachapati Kibia Longdon Bosco High School Church of God English High School Strong Karbi English ME School Residential English School Pen Presbyterian Mission School Atum Chatongro Through this event, all the students, they can take part nicely and they can show their talents. And through this exhibition, science exhibition, that the student, they can learn, they can know the new things, they can express themselves and have the good platform to express what about the science, because science is a very, very important, especially nowadays, because we live in this world is scientific and technology. মাজত যে সায়েন্স এটা খুব এটা ইমান সবে ভাবে যে সায়েন্স খুব কঠিন বিষয়, কিন্তু আৰ্যভট্ট সায়েন্স এটা শিকাই দিছে যে আমি দৈনন্দিন ইউজতো মানে সায়েন্সে আমাক কেনেকৈ উপকাৰ কৰে আৰু সায়েন্সৰ পপুলাৰিটিটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজতো সিহঁতে মানে জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে। Hamren Ben Daniel hi Karbi Anglong Live Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponik ji lapen an parta nangli na hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Nili kuan lo ni Doctor along ase ke celang doctor adawai ke cu nili cu an culu celang an celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi amar jibon adawai ke paklang dun pen ke wan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu amar jibon adawai Kichusi nili non kimelo. Gastrica keso pen inangan dolo sita gomnana dawai kapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chopik lo ador keso dawai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda omor jiwan ku abangso ayurvedic dawai kichu pen prai chiklo jonian bang nili chutang lo Bangso kichu pen nili ang thek chilong si no nili kichu da chu muchor lo nili ning kikru kathok vai kisu la pen ke pokso pokang la katuk vianta non mi pon bomoson si nili chethe long lo Clardak pen kachini jiaphan troxy 5v hini trop pho 5v troxy nerkapalong humri ignon Langhin Havara Mai Pen Rong Asara Tumaphan Panongsi Arnisia Baha Karbi Customary Law Teng Pen Kopi Koson
ke claim ke dam si akanang sot mate bisar kindara ron hai huya puthak se ke mate chethan chimu mamai ke deng pon Patumi aru ni phai grade frog arni anar lopor phai krihini por malompen langhin constituency ke parlo lunse tirang arong along kedo tharvea bi LP school along arnisia pharman bisar kindara rona puthak seke ka chipi pon pedo bangso mai along karbiang long rong asara mai langhin hawara mai phu bidia singing ti pensi mai charipon lapende karbi lamera mai jaipong aro kongchun bang pensi alhi kapachinia por en ponlo Bangso mai long man peng pen KARAA East Karbiang long bidisa Ratul Teron Advocate Dhonison Lekte Advocate Salvation Timong Advocate Jiwan Be KARAA East Karbiang long amai phu Harsing Ronghang Lumbajong Habaramai Kongchun bang Mensing Bongrung Jaipong Sports Association amai phu Long Sing Hanse Langhin Habaramai Kongchun bang Amolingti Anparta Ongdung man peng kido aluhi lapen Rongasar Tom Chetong Dun pen mai RDP dun Bangso mai long kopia thepi pensi bangso jai mekedeng ponang kok mapu aputhak chunbang omol ingti pensi klar dak pen lam the jai pon Bangso mai long advocate Dhonison Lekthe hin pen kaning jipon ateke karbi customary law lake li tuma jakong mate rong saratum ajakong la bangso jakong ke rong rub alam ki lamphong jongsi dokok lipute la bangso jakong ke do pensi rong saratum bisar kindar ke unpon ajakong lo Lapede bangso village council along abangke akit hit tan alam kia bangke insai ponun e bondame rongajo kupine son kechong humate kachet hair che hab do kok lepute lahai hoya bangke ahok pet insai ponpen adai arrange tame hangpon unputa advocate Jiwan Be pachini pontu Litum karbi mate inglong asodum hang labangso alli ko bangke lalo labangso itu village council along Village court lapen subordinate court lapen district council court labang sopa do pon ke ilitum customary law ilitum sopir thelong karbinang plang lo pen ipusar pisara ahut pen poson silitum nimrokom pen chenglok ilitum jutang jubat pen chenglok besar kindar pen chenglok ilami ki pen chenglok pindeng sumpot pen chenglok lapen ilitum ilong le thilang Koson silitum kacilang ning ma kicerai kom ning ma pu labangso ke pangtang ke pathir thui pansi labangso village council ke bipon lo la pelitum labangso customary lo bangke litum pangtang pon lo Bangso mai long karbi customary lo arona dang pen koson si kang sai ponang jima la pen te kopu anang deng si kang sai pon unpen puthot kupi koson si ke claim ke da meji ma puhai hui chethan chimum pon pen mai ing samjin pen chun pon lo Langhin pen sarpang riingti Karbiang long live Karbi Cultural Society tiripia mai la pen damrapet abitung atum pen domahi ronga jelong chetong dun pen kan barim akekan chepaklang pon Sonsi Dumra Karbi Cultural Society Zone Lapen Greater Guwahati Karbi Cultural Society Zone atum chepatir piponsi aruni phai cricket hompen kre poar ni aninia pharman phongari domahi aronga je Sonapura long surihini ra ingkoi ra ke thoma sengka na baha biponlo domahi ronga je kepado ponalong ke jusiar ni mate ni phai krep hor ni Karbiang long aphan pen KCS Central Committee abitung atu phan chuphapon bangso teng domahi ronga je long aluhi sarpaman pen KCS amai phu Chandra Singh Kro chetong dun anparta KCS chunbang akihai Vidya Singh Rongpi Organizing Secretary Sunil Tokbi KCS Klembang Sarkim Taro Mangal Inti, Dorsing Dera, Rang Kumar Teron, Adom Chetong Dun Pen, RDP Dun. Domahi ronga je katalon pon along Karbiang long KCS Central Committee abitung atung, Karbi Kanmarim, Jesimet, Ridnong Tindi, Nimsokirung, Banjar ke Kan Pen Chenglok, Lunmarim Haihui, Chepaklang Dun Pusi Birta, Kiribunong. Balipat Harpen, Projan Terang, Karbiang long live. Tandi pinya ada birta bangke lapan si kang tonik lo dumit hak me kardom.